Ovo je posljednja lekcija. Hajde da vidimo koliko korejskog možeš sada pročitati. Naučio si suglasnike v oblike tvoje usne. I samoglasnike v jednostavne linije. Sada brzi test. Pročitaj svaku riječ naglas prije nego što je ja kažem. Spreman. Možeš li ovo pročitati? 우유, Da, to znači mlijeko. Pročitao si to sam. Možeš li ovo pročitati? 나무, Da, to znači drvo. Pročitao si to sam. Možeš li ovo pročitati? 가방, Da, to znači torba. Pročitao si to sam. Uspio si. Prije nekoliko lekcija ovo su bili samo oblici. Sada čitaš korejski. Nastavi. Vježbaj besplatno na korean.yason.com i zaradi svoj certifikat. Link je ispod.